natukiskwano mbola wave natene kukwano siyavande niambesnyano matsanga sialinge ano mwatsi nave tuangalane ano tsini keki sinangambela hafata za mwasya nyeki ndeno ndesilata kwekukara hingi nyafarani zinge zasiniditilalinge taminawo mbola wave anjareke ndetsinyane siamare angatanga amini ndanga hare utafita somanzara no shushuo Fanisi anja maru sinaita kwano telefoni staratase na petkano namtanye kukamaradi,no niloswaye mwano leranizi na male anoziroswa ndafe kuwandarekyano wavimandalova mamange kusenda no mandalu adresi timyova kunekimisira mana mwanzara no mandiniki fara mitambar kwano kandinyesa funo mbola wave anjareke ndetsinyane siamare angatanga amini ndanga hare utafita somanzara no shushuo mbola wave anjareke ndetsinyane siamare angatanga amini ndanga hare utafita somanzara no shushuko EDS Vision Production ama tukona nao tanayo utongware kilo swing nsaransi kyarwehe fare kinandalwimi simavuma nyindwehe tanala huiro humwa veri sampe mangavo feke numetia toho nde mami ni fari simandil chasira mami nde maru kon mandalu fanotia takalo maru tanimbwaku sisara karadeasi satietani nitiraku sadina bezaha